こんにちは。私は、マヤ、キチェ語を少しだけ喋ることができます。
Hey hero, did you know thank you in Mayan-k'iche is maltyox? It's fun to learn Mayan languages. Don't you think so? You can study Mayan languages at CalSAC and Guatemalan Academy of Mayan Languages. Hola Hiro, ¿sabías que en el idioma quiche, gracias se dice maltyox? Es divertido aprender idiomas mayas. Puedes estudiar algunos idiomas en el CalSAC y en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Konnichiwa. Mayan-k'iche語ではありがとうをマルティオッシュと言います。ご存知でしたか？マヤ系言語を学ぶことは楽しいです。CalSACやグアテマラマヤ言語アカデミーでそれらを学ぶことができます。